Phai kaham jotono no ani jorani khorang channel o ang norno tini kaisa job ni tui sanai o job ni mung wngkha RPF full form Railway Protection Force tei post ni bumung wngkha constable tai SI constable ni bagui total vacancy tongnai 8619 tai SI ni bagui tongnai 1120 norok jodi o job ni bagui apply khaina muchungkha hangke online apply khaimanai apply khainani somoi rok wngkha phainai month ni 1st June 2018 tai boni last date wngkha 30 June 2018 tai norok boni fees payment khainangka hangke online mo khaimanai tei offline mo khaimanai online khaina hangke debit credit card internet banking mo khaimanai tei norok offline khaina hangke post office o thangban chalan tani manai tai jara general tongnai bongni bagui wngkha 500 rupees tai jara ST SC ex serviceman female minorities economically backward bongni bagui hingke 250 rupees so jora tongsini no norok apply khaidi tai o job ni bagui boyos nango minimum 18 years tai maximum 25 years tai jara ST SC bongni bagui hingke extra age tongo as per rules constable naidi jara chwlarok ni bagui hingke post tongo 4403 tai jara bwri rok ni bagui hingke 4216 total 8619 norok o jaga bo thangui apply online khaimano tai boni notification ani khe naimano tabukrom nini SI post sub inspector chwlarok ni bagui tongo 819 female rok ni bagui hingke 301 total 1120 norok orobo apply online thangui job ni bagui apply khaimano abono jora tongsi norok apply khaidi abono ang naio hambai।